ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Nakadaw ka jing ngap menti jong ka sarkar jelah ka bayadei ba ka jing dawa ban pendo pendam no ya ki coke factory beain ki badan hapo opo sam jong ke elaka sutunga ha ka khat lai tarik ubanai nailor arajar arpuwei daki hajar ngut ki pai ba nong song snong jong ke elaka sutunga ki badan hapo ka lama jong ka environment coordination committee ka elaka sutunga kila penlong da ka jing ya pai ba ban dawa ya ka sarkar ba ka dei ban khang no mardor ya gini ki coke factory hapo sansngi. Ya kini kejing ya pai ba la sedang nadu shikilo ter shado lat sutengah bat ya lingba ya ka sor cleariat shado ka jaka badan hajan ka office traikam jong deputy commissioner da ka bara lang ya ki banner bat ki jing tho rengkat bat ki jing perta penrem ya ka sarkar jilla bat kumju ro yo menteri ubapet ya ka tanat industries and commerce uba senyap halang dhar Ika Meghalaya State Pollution Board Kepala Ai Sernot Syah kini ki karkhana klem kano kono kejing pensengau pai ba. Andala poi hajan ka jaka trekam deputy commissioner la penlong pat saya ka jingyelang ha ka balayo jingkren na uba reading war ubadai umuktiar bat kumju ru ki wahe snong ba pher jong ki snong ki baha bahapo ki elaka sutunga na ki longkme badru na ki arngot ki khenna. Mai ka je ka yong ki re Gila yo Re penma pen tungi I usma I re wara dina di bagla. Re ini to nong bela. Bela di supra bela di tiaw di yut. Takam ke wan ke tungi usma I kam senong batao. Ya yang ngai dan di orang pi for the dep. Kilong bi satu kat ni Pat ngalan lang ada pora, the penyogi the penimi the media yang si wadi justri isma yang ada tu. Dan ilmu dikit halu kat ni orang kami media ni. Mai ina di form jenat penting untuk yang ina. Justri naduk keluar jam justri naduk kamar yang KL naduk hukum jiwa untuk ilmu ke. Dan ilmu senung sangusai. Dan ikat betul oi kajan among man ang bataya untuk sedia ini. Dengan orang di ibu ini tu igala lomba ini kamu kena orang ini mulai ina nadu orang deloi buat sekali orang ilakai. Ada ibu lagi ada dia yang ni mendatang jadi imlang salang yang gemit tu. Kalau air ni umpam mundi yang senang ditau Kesebah harun dan ramai persia biar ini dah. ICC pada dalam kemat kena mata. Ini upai jadi belum ia kau ini tani yang ini ilakai ini. Wat sabal ke ilakai lagam jo. Kalau kita hiar kita sok kami hiar sama. Cepat berusaha hiar kami hiar sama. Jadi kondisi yang dipakai hajar yang lain dia kau ini tani yang ilakai setunai. Kami tu sini ada timur. Pasnyawa di Kanayo Germany ka Sro Muslim wa gaw em hadosan pawartli benula san pawartli em ga ko kani sutna ila hong yu chnong ni to ade chong chnong ni kamo dri wa sitinum na wa rim la hong yut I se I kam de ngem spo krem me ngem chelom I ho to chong spo krem to ade chong jamadan mendu ya ga sok ka er ko khoi Ya deh, umpa mandi kumiat, kejur gitor, dari keheli gitor, dari kecitung kita biang pi, nemdem yoi kumiat obha. Tapi ada kejur tu fede macam ajar, anda warna itu di biang kejur di biang ini, kita kapam kedi, wayo kita kita air kosi kuat, bersih yang air. Sarkar yang iwro chani, iya tenyi, yu COVID kat kende, anda ngasamen hani hamadan nakte tenya yone kejut owadai boy langba yang ini factory ko jakar pada I upai ba wisnyo bhai em majingkit khle nga khadiak khanai phi nangkong nga to wale luki yoko nga mud ichna ko nangkong chopo elga sutanga awi kenten no wong ko na nga ong upa me ala mayakon me yaki pokwa me po ka jingtim hagin na jingya payong me hilaway yung kana kian kawaan na te kwaong yopi initri ko asnyo tho I cha panbeji hini poy
Ini ama orang ketian yang rim, ini dato ama jadu. Wiyale ini benta yang upai ba, ikwan mentoi. Ini UM kop hapo elangka yang i. Dan jaisnya bigane kubor. Wala wada dia kerku suau belai yaki mentoi yo igate kop. Hawak ini em na perdi yang ki em iwaje itet yung tetsem. Em wino he I amasis ECC de geli bhai u expert yang pollution ong du artelihi. Awi pi ame elakai yut no pi na to thon tu lene I karya no pi ko. Terus ngapai ba de pi dia wi karya de I mo di kok mo. Wa ai karpat ini wa naliang yang inong elam yang sarkar yang I kanmu pi to ublai jiak pi lamba yang upai ba le adoman hanre ublai dai ino pi terkarpat I ilang bro wa ini telekuk cintin niklama rajesh आदेश मित्तल तुम लोग हार खरीद कर सकता है मगर दो चीज तुम लोग खरीद करने नहीं सकता है सच्चाई और जनता को तुम लोग खरीद नहीं सकता है सरकार खरीद करो मगर इलाका का जमीन तुम लोग अपना को अपना घर में रखने के लिए या अपना डिस्ट्रिक्ट और ये तुम लोग मेरा बात सुनेगा Pendam ini kuk yoki kat santali retai. Netai dao ki wat igelak geluti wawan yu chnai kuk ki kengi geni area mangi berugi wa dang dula jeng nang jeng start jan heni tau yo ule gat wengan gat womon. Kau repeat, yewa kelamo mane barmurang itendo ikteniwa uyun de ima uyun de ikuma pat ba raw ore pini terli kelan to hapriuri lagi ini tahu ibu bau belai ibu changi bemen pamen yang inado menu lamnu wani dikuk di mender riwa u lesi lesangi nado menurus ni paiba yang cerang dap cerang rangkat wintai cerang yu penyup no kini magam dong ni paiba sagawi wayo diau ne kon uriyot yang elokas na amle I perlang iwan abar elakas na iwan ya seperlang ya jo akam wakile kasnawi ya gani gala air gawat snap kidut ya gani im gayang I Snem hajar arpo iuda perca aduh I wadanya I tengkan kam aduh hecnong ibor percaya ini ko faktori tanti pedana terpare di Pajian nuksa wi ama cenong iwa wadai tepi siobi hepi amno. Tapi ledo otai dari wada tungi nga amurang ba cenong wadne lelo acting we cenong. Tapi jini to wa cenong yang I percaya jori ini ko factory. Tapi le jini to ini ko factory we am sejam cenong I seriang nong dari seriang satu. Jini to yo elusivi to jing itu winong kit kam he tachnong yude dia mem jing tip hachnong mem jing tip watang ye isi yong hachnong le wele ini kam taram te I amir dorbar chnong rangkan upade loy ude tangkhani nong kit kam apo hachnong yong I dipunta ini ikut factory tawar ngaku akan pun sebuntin dari arti dia akan sebuntin le ngagar pat yang sarkar le gua ong sarkar mo mhoy gandin dari yang environment mhoy punjot iklu ikjam dari mhoy punjot ye ikluwa ikluya dari ang machnong isnge perkhar yong I gua iwa hele nge di ting yo yong ti ketiak tanma berpi pa gua ting yo to wani dari ang machnong gua perkhar nge iwa he dalian luk tigi wi he
jiwan rakyat krima kriam hatlong yong i di benta environment. Ini por ini nong cakuk ini trip kuk wanu ayuk mati. Bagi dang jiwan iwan ra daging si hajan hatlong yong i. Magi pai banus yong i. Nah tepat liang sarkar iya macam udah jipan yo i daging udah wayang kale Maisa hab yoi amajing wa ayong i amde liang ECC dan liang ikon yang ilka ora to yoi snack madai wai li ai jing yang kan i wai jobi penkriya no gini kok sejenge dan mhoi ni wayang gidang lipo ilka ya penyelang hibat ba handu akui to em ni dau ya kaki kita ma kajing Antoni kejai kejut ko i club Kelapa kau mungkak mat ya kisobo pradali di kuktu depan ini I anu upai ubung walang wada pencipta mui kajing pencipta mui di daki chin lada yo lada lebi hata pater siapa haya ka papasan bukan ka pares dalam pada yang berang dan yang bideng dah I beruang di kiwani lada tiga kau depu ada arwai lada tiga di jelang arwai dan iga PHI iya pikir ke tes kut senang iman tes ke Islam muhadi di dan iya asalul pai gibru so kalau erle mesti apa vilo desi lalu yo kat senang baru macam iya asalul open hari dan ini kalau saya dalam yang ini angkat senang bersiang na onga I ya uwahe yang I tok ke distrik siapa ilham kau ikang no Mbai kelam disebut apa kang kerja pergi naik pai bang in dasar kami kan masih cau penrat sem yang istabha pai tu pai bang ubun lang ni dajing sistem yang i po yang kai laka kami mat para ki laka ga kan ji sundan ya kami ga kejut kemudian pak bini por dap si daya bini ipra kiuda sa pertuju si tengka sepia iyo gile ya kais nyo lagi Video kitan mangi kinong ca pertuja pensigi po ilga yang ini. Poin no celok ini yo ada air gokoi, gokoi. Baru ini bajuri anjra hari. Dan start ketan ki pembani. Dan start ki pembani gini model tukan aku. Ngaga poin no celok Yesus yang ini namanya gawmiat kau bahaya percaya ini pada buklai yang untuk mencuat. Dan ada pelan Johi, Pak Bang, Imam Sendiri, Anda ICC, Iarban Sendiri, Aryo Khayuti, semua Aryo Khayuti, Isa India Gawi, Imam Sehat dia sekut, mana dia sekut Pak Bang habisnya kau bicara Islam yang di Tuhan Kamha, Kamau yang di, Mahayati yang di Islam, Islam yang di perkat dia bentar yang kalau bagi yang ianu yang lei. Ani to ko masjid de bentar yang jar isnang siapa ino atma jiwala ayong i percaya ni media sama jamnya ni isnang ju sosi ngatu wonpoy ko sani rana mayong ngatu wonpoy ko sani I ladam emini nong tipkle inong yakluti Medor yang ibun kipai bang igi dunaru pura muti suya snap suya pandang ini. Ia belajar raya rampai ini mentah yang kita kitam. Ya iman ile iba job iba nang iba sai. Ya je itu dunia nakam yang isa kemat. To ia yang belang itu tu baik bah. Lalu ni baik bah tu itu inong kitam itu dari kimpoi itu. Aswa turkut aswa pura sekretari yang masih cawapar MLA Anita Headland. Wara biar putih biar jingjia, wajah kene elaka sutra niwit nabar yang elaka. Terbat media le po headline, yang kubur yang pitip harus setiap. Udahlah yang ajuai, dia yang erosi, boleh cuma ikut kapal yang elaka sutra yang ini. Ada tak kubur, yang pilih. Wajib ngapit elaka erosi lechna hapa yang elaka yang ini aku bar ladau dai
yang ayelaka jual orang pada jintip yang yang Lucy yang minister yang PG yang Marinington ichna yang Cook Factory ayelaka sutra embar ichna hayang usiang yi bentai inoy ikarkana hampir yang sedang jual keempat yudalai yang sedang jual alama RTI pada yang pada ciami wa MC yang Marinington minister yang PG Emma hanya po yang elaka sutra. Kuai yudalai yang elaka jual wepenci ikat kubar. Tama adam majingan yang minister Urinington yani factory yang adam ikut Islam yang minister to yang ulama yang dalai yang elaka jual. Ledato siapa agensi ladap tong agensi ami khom yang elaga berawi atau kubar debenta yang isodong yang mudiklum yang aspa awam hapo yang elaga sutra yang kubi subur debenta yang iwara hadapor bana benta yang inang kelamara awam sunang yang elaga badlabar yang elaga awam cirupai honestep yang nesi i kamasnong ka thau lai ti por kat nusun ke jengelang wan tibi kat nu ori ki motos ma ke tunggo ori kat te betit man di kam te ile uman kam te juk kat ni juk thame am de na jogi hali tor jur tor bat uso pai ustem gwi memde tawon udu bamudi Los DC watuk lek dedep lek uro. Caki kok memang kuwit ngesar. Kamu iya king kuwit. Ngesar amat dai. Kok kuwit yang upaya itu
nagaliang jangi kum ki kun jang ke elaka sutnga baro kawai ba haden ba piliya ile jang ki kmat pengila pun kre ya to memorandum ke jangi ya ga benai hakakti ke jang sa naga benta bat pentuno ya kini ki kum factory ki badan hamba jang ke elaka ke jangi bat haga chum kapor yai yaka por naga benta jang ke district administrative jangi ke badan hamba jang ke clear is jantia ka jongi bakum ki khon choge laka natu nangte damo pala bangi kwa bahapo jong kene ka chitio ngin yo yaka kubar na ka shuki jong sar laba ka kubar ben ban khang lot ya ki cook factory ki badan apo second lada kene kam trekam kumunong yalam balang hagane ko por nga kran daga basyor rangkat bat kinong yalam jongi baro kibedan ki hagane ka kamban pengki ban yalum ya pi kumpat ba da ka wei ka sur la da ka sarkar kamle kum ki khon jongi elaka ngin sami daga bor ban le yakini ki cook factory rakti Aku sponsor lembaga sebagai memorandum sebab ini kata nakabentapan pentulo yang kita ke city bagi CTO kepada apa jangki elaka kubes di balik akan rabi balangan poi terkat bantuan berdokat ni ngatrai nilai osno ya keke di pun snow jangki nak yang ka hidong song dengan elaka sunam kade keke ba nak yang jangi naga administration ru in certain snow ya kini ki baro sa sarkar na bagadle ka bodang kam cukup por nga kerpat ya kini ki nong dikbat ki belam ya kini ka rabi ban ai katu kade ki tho ru mo lang ba kalong officially na magarali kalong tanggawi ki lombre gumne man snow andre don kam ru ki tho officially lang ba ilaban forward percekuan ke pada subhaban jelek dari dijajai ke besibon nak jingla jajai ng kiru bro kubjur kum hangani ke por bagi ke covid situation ngasih ni kabu bapin ya tuskar ba lakan undan ngono ke jingja ka ba tai juga dikya tengah trai amdan evan besibon nama tilai lu nadu prabaji step ke kum tip jangan ke kajing keran bakado juga bakado kalau pensau ikai bila pensau hari jingko jumpi barak pada kalian jangan ada resignation info comments bakal le barangkam subscribe boleh Islam ngawang pi garanti snyo bisma yang ikut ngawi oma snyo bisma yang ikut hadin arsnem arsnyo ni pi jingma to te jingma edo wadaki a body yang pi da adap ko kata jisma hendre jingta to cerke hamed yang hi ikita poi factory jini kamil khalaya to waka asam to duar lig state na north east ki wahab hagate ka national clean air campaign ursnara ka government of india har har khat kinde to airport ki haga arjar busu to punya pelur pendo nogi ya ki ongi ki particulate matter ki ong pm to pollution ki waher kami khalia em ko ka target arjar busu wahab ka berni to pendo pendam nogi ya kini ki particulate matter Hendra ke yigu ciami yo airport ki keberni khoi ko ragi kita sini jail kastuna. Tni de daw matra usar disi lajan poyu tarbo iklam chu ta kremena wa ane jingi ki yang bi ane jingi mi bai ba yang bi yo jingjot ikaw so sugile hadin wa penai wa lekha letrik yo penmani ya public hearing ya public rally konrad de eu ya appointment step kemudian waktu dalam session apa yang government yang i to mestep ni benta to mana zero over discuss ka apa session da on sibe da on biang i dilibrui ni ba jing ya memorandum i bo isa sarkar ong illegal pensir yang adne henry wat siami wa ino ibo bo memorandum maram puregi
Perpure perbuya avi mondom yang i percaya waro establishment jing snae ko penang durga illegal aso kilo kena pitching top jing zeler yang dekar aso kilo na mentai ni NOC ongi ka ba NOC na ka snong so kilo mana snong so kilo mana poi habi bentan hi jingli e sarkar ki the nearest human habitation to i clear so kilo commercial place kau pelado ong minister wa paya SWA ong wa I hedin yo ikod Islam lagi snong ni te daw I SWA just no we kita snong thangeta just no bite snong ong I Palavi ngara percaya wa boyo MCM Vietnam po sana atau stellar M Henry Amunut ikut chan wa ongi wa to lengba ikut islayong isnong. Henry sovile e kuble ya bro isnong itu irama isnong wa I klepen tiba isi bon ni sak njat. E kuble ya isnong lelat kenjat rama isnong I chpot li enosi. Klem isi. Ong pollution ong ilka lada ini kok happy pot isnong atu isnong I jio enosi. Henry ikut hatlo dilelat tangga gorman pediang ba tar mudur ga bit sama gorman doan di samsa wa pi amo ongot nabi man be ha environment de environmental de ong ikut ga sarkar tung den nyawani yu ikut ga sarkar yu pa da memorandum ong ilu pol tung den zantia la tung bisan busan deli iko ko po izan tiangi to tung bidin le san busan hajar deli wa khana pi yutip yusatu ya jing am kam a district yang I to district awak kudu blai or em ya spa po mariam Henry kau selsi wa do te biyo a district ngi to sa dintam a revenue hapo state to is kasi is jantia wari boy kena inga antulio pindu studium hapo is jantia zero Henry hijika to sab ile ite pano itkar re sandi kop ni ani sovi abanta homi wa itriko itrim muyong tiphay wa lu muyong si ongi muyong si to bun salfaru to martama ong ito bun salfaru siu niti daw wa mona thamile to mi salfar to martama niti daw wa I waro hani lodi imon man ko mona mi khis nyoy to em salfar snyoy atte nga kaso sugo was madu bru isoto wa jingsma to jingsma yung salfar sulfur dioxide mana mix mana kelang wa man acid ren sulfuric acid acid OM pok bateri kali kok OM hani pok elka yang I ya kwa da declare ki hikmat nani pok affidavit OM ki pok jawai elka Henry Snawan ki pok elka sutna jing sekiat auto M ka swearing jong ki pok affidavit kwa ongi yakni gop snaga po ilaka jawai Henry snan raiga sake ilaka sutnga ta gawi ho onga sibak kar klam di siu amboro dong I yo ong I ki ka kam ka wa kwa bi de blei ong di si wa pound li ki CDO rang yo thme wara libuid li kite lidli ki CDE libuid li kurang apply ya ka CDE Komod ka consent to establish rani gino ki kharkana ha chwa snagi yakha kanau yo I ya ka CDE demni te da snagi Henry ki ko wa iklam di si wa sar kini ki lipu widli hila dipinga tiba pollution tipi dep ki sna de apply ya ka CDE
Kani to man ko wi ain Henry ke government halor ti begini mem lewa. Kete to ke jinge. Ti ba go snat wani bro. Hijika pun chutom go gi kat kam ga air ne water act. To u snagi lem go bor penban iyo ino go ki ko islam. Ong DCEP pan pi percha bi ong percha bi ya ni ko to illegal. Iyong imtim ubit sama government do kata. Heno ka ain go ye pi penman legal ya ki ko factory hapo ki thau sa jang kisnong thau. The Supreme Court the ongo wa ki hazardous industry should not be allowed or give permission to establish near or in the human habitation area. Ong Supreme Court wa kini ki hazardous industry ye ki uchna ka sokam ye go e permission ki ha chan ki chnong ki thau ne po chnong ki thau. Ngam ti wo pe ki government hando ka te katem tipo penmaan go halor I ain yang Supreme Court. So ko wi ong Supreme Court ong ko hok ka right to pollution free environment dapat manggi ka kam ka right yang ka artikel abhui ka ong ka right to life ni tela dar em gini gi kok to man I ka ka hok yang I to ikut swal na ong pi ki kon kunro yang ke elaka kani to ka khubar ko I cha ki treko ki kon kunro yang ke elaka to ki kon ki wa mal sning bhai ka bi upaya ki wa di paus nem chuden de dak chim hiya ko mi de po elaka mi di paus nem chuden de chim bi ya ka khandao ko mi de tang plang isuki kami kenro yang ke elaka de buro mi ongi yo le si em ke jing thu ko pen perkhat bin tai korinar henry ke jing suki ke yang ke kon kenro henry ke jing ya ke jing em akor ke yang ke kon kenro yang elaka chimno bi ko bu katau chimno bi wadi ke le er le ko om ke khandau wakal er to kini ki atiar ki wuje bru im ki ongi ki basic component for survival the do ye gum the do ye kendau kateu chimno bi sagler nga oma ke jingile to ile u pi treko ki oprajam snong ran thawi bane ile u pi ki te u he ki yong I hende ke jingile moi prawi to sangi pim to ki bruku be pi ku sian em kam ki so tho om disarkar pi ki nong ilam yo isi u e pi ke security u e pi da ki pulit pi da pi na onga ki bru yong I hapo el kas nga nto ki usi em kam ki jing sio to don hi ni te da permena wa sakani kali do em ki jing so to ko yong ki TV do em ki ha group ki triko hende TV wa khande % ko so to e jing e hande ke jing le ang ki ka deu ini jile gi ya ke jing sarong onde ya ta ko ke I ko so si wa I ke jing le am to percaya bi I ke jing le to percaya government percaya gitu ki dekhar ki open bay bi ile em ke jing geli jobo geli jing geli yiki boy san po de li ko po el gastna ya jobo ne jing geli udah cam no cakem cap de berni udah cakem cap nalam cal skan nih ya skan ibru em habor dia skan ong henu no igani ong leno ga el kas tengah tong em minong perca ni te da kon kunro din wayu ya jinge ong kon kunro wa I di buram habimi I ikam jam ki pastor ki doktor ki engineer wuro I ikam ile ya nikam ambam dunasu landru benai nga onga wa hadin wa arhajar arhuwi arpo siami siboni te nong deri iwa dua tu dingudi na ilkam I ukiang nong ba kamplan rubuar ya bukiang nong ba diwa ulong sutma hemuki sebai rupa
yang pareng wan sencaran bor hadin atun isnam ate yoi rabi yang long sutmara mo hihengi rabi yang long sutmara dari to i vro kendro to yendrang bai wa penviar naga cisendon osor subdo i hadin naturali lidrik wa ong no minister defense minister arba ko ortu i vro de yoi I lada wan ki bruci I apply ke SWA apply ki ko isla de biang ki ko ke isla dong gi de ko isla ong gi wa de biang gi ke NOC de biang gi ka NOC ndroi de snong ko mut ke NOC yang ki rambak snong wa ke NOC yang ki doloi ko mut tran bor ba ra de jimut ngir ki khang to yo gi NOC na snong wa ka na ki doloi kete to jumpa do sorka nga ka bi Mesti orang orang senang withdraw ke NOC. Yoi, orang yang withdraw ke NOC. Hatu keserkar senang mau mai kamu. Yo biu keserkar, yo mau jadi preangka. Orang ada kau itu sekilas siang orang dalam senang withdraw NOC. Orang aktif dalam senang withdraw NOC. Halori kendon biang. Elaka da withdraw NOC halor ndam no biang ge pai yo biyo ha yo bi angui prem yau innocent char ha kwar kondar sama हाथ में है हम लोग का हाथ में है ngar tuti bakhan biya itir khar biya thappu digi em ge bor ngau bai te no mikman ngi to kti yang ik so ina kan biarat khar ong ngi ni to kti yang i to so ina Ida perkhat jului ya no kam jingyen mi yang pimentu to ema ni to ya pitip a history hapo isan tia wa bondo brunang lerali ban kren na kanta ki kon kana jangka elka barok kowe na marwa kwa ban kren ya kani kan message sa honorable chief minister Shri Conrad Sangma batsya ka sarkar hi barok kowe na katakada ngan kren kalian na tim haran. There are millions of children dying in the world because of pollution. In the recent statistics published by UNICEF that India is becoming the 26th rank, that children are extremely exposed at high risk of air pollution. The government giving permission to establish coke plants in the Elaka is highly condemnable. We the children, we have a right to breathe fresh and clean air. We the children, we have a right to live in the healthy environment, which is also a fundamental right of every child, that no one can take this right from us. Yes. We want to live and grow old like all of you. But if coke plants are allowed to be established in and your human habitation area is no less than you killing us, and you want to take away our future. We the children, we don't deserve to live our life in an unhealthy environment, as we did not do anything. Father, uncle, brother, and all the gentlemen, I say this to you, to give us the tomorrow to live our dreams. The Chief Minister, the responsible people, we look up to you to show us a better example. And I say it, if this is the example that you put us in such a dangerous environment, your children, one day, they will come and spit on your grave. Ni, hakalaway ko jong ni. Ngintip CTE ne CTO, ngikwa ikal air ka bapangat. Ngikwa ya ka blanket ban, jong ki coke factories haka elaka jong ni. Nginya talilang hado bengin ya po siya katong. Wiyada yo health nani yo jing ko jing kia yong I arama jing chun arama jing bichini you know trekok boni lok jorhi trekok la tang araman sen yamate wa ikwai I yo le ra khoj hai
reklama kerja cepang jing kita yang ini kedamku yi bro UM apa cenam yang i leni apa ilaka i de yopi jandi di kemat yang pi leni di do yang pi hawale lu TV lang ba so kilo hawale lu TV lang ba so kilo leni lang ba simen leni lang ba nong jeri janbun de pi snyo pi sma snyo pi atau jing kita hatu wasi jo inga semena mana poi hatu ngade em ka dak jut allergy amari poi hatu sun clear lang pria ikmar le su ta am allergy nga iki manante boto iti kok iti tedam bumi de tukuk atau tedam sudah em jing satu paklah i le jing penbe i lang mani tre ko ong i tedam mana kui chajarang aram pher Henry kui chajarang tang ijo hi wi hiar sepo lang bau acid rain ta ayo ubyong i tamnu kta ayo met yo ko yo khia yong i bru mandari ni kiti tedam le di tedam sepo ulang syong i tai iya di nuksa wa hayung asam yang ihi yo piyo wa yo pije no tho lang le manda chi di do din hayung bon i janar muslim yo thangkas tangnu i por yo i ka LPG gas no nam manchwa mana thangi hayung seja amno yo bi yong i sat miti atas kana tiwa rini di tedam le yong ta am tu hi man halang song ile man nango di tedam chong i chemicals iti particles iti particulate matters iti carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, hanot yang i halang syong i. Blok iki di flu ama po lang syong i. Hadin habot amno ile duna alang function dan alang capacity yang i. Manduna na alang yang i, alang functioning capacity yang i yon hi. Ika ekta o i. Bun i ibru ju ji mere 8 kilometer, dai ji mere 1 kilometer hai. Wato dai telot amat. Buni wajib bro kap kilometer hajo jingle kap step yang ki hadin dai duna cho sans pa meter amte ekta oi amte ekta o yoko yoki ayong i so ivile buni jat kejut iwadai ku lene iwadai ku cho lene iwadai penjur lang ba ni tedam am kejut TV wadai ku ba lang ba yang ini ikut factories foto ini ikut factories itedam yang ki atau du itedam hi amba oi pi iyo itu mi cabar hai tango josi ani iti wan chana dikmat iti iki penlong penman iti tedam yong to iti chemicals deni iti gases iti toxic volatile gases no so ivi chemicals am tedam to ongi polycyclic aromatic hydrocarbons iti to i wachna yo kejut bampong ongi diong kesi kejut kanser Tapi kejut kanser i ada yo ni ko itanga maman hadian san rusnam de i dai bon ni wadai matka kam tami ti bru wada am hajing chitam kam tami bru wada am hajing kejut chini i bru wada am chwaka tibi lene i bru am inoi jing kejut chwa for giving me the opportunity to talk on stopping these coke factories in our area. I as a child who's against these coke factories because we all know how bad it can affect our health. We see our health and hygiene are caused due to these coke factories, such as cancer in the lungs, trachea, bronchus, kidney, and so many other sites. I request the government to close these coke factories inside our areas, and at the same time, I request the owner of the coke factories to think about the future of your child. I mean, what's the point of you giving your child the riches and wealth, meanwhile they do not have the wealth they deserve for. I also thank the ECC committee for leading us the way until now, and may God lead them the way to move forward. Long live. Thank you. I po isentia ida em kijing chutom kawa ba hawito yang ki kendau jep ni ka warle ud em hega jingi to wa ka umbam umbi en re barabor hi i hapo ilakahi wa ijo em gini ga rainwater harvestment jumut i ju penem kam le umdi umbam lungba kum slap ndai ga yi jing ka te wo ong i wa the government of khat wa gani nim ha ini ki ko mi i ya ki particulated matters ni ki asi carbonic acid ki wa pen ma wa mmg pen kam ya ka
Bila ka government hi hakani ka por le wa ka part ka government to ya kam kini karkhana to be na oki nem thau thang ka government ra no ki se kwa ka hendem to po il ka hadu na march wi oki RTI em du khat up ni he ya ki CTE mun ki khat ar nya li to man ki CTE nru li man ki CTO henre hadin wi ki ile dang ku biang sagawi ka em ki khat li de woro mun ni khat li jing Hapriang ki kita ke wiyok CTO mencepat nurut lihat ada kui laman cipauli. Kita ki little league ki mempuyo CTO teman MB CTE. Ni tidak kini kejing per waktu ke satu league CTO kui wa ke CTE kui. Ta ni tidak man hadu nu ki man kata to ka jing mi dan jing yui jing ciam mai. I ke nongkong hi waktu wa tipi wa kini ki kok hi wa lipui li ki kok ki apply ya ka CTE na ka MSPCB ki kok udah pesna. Mereka kam ke anhi kam cak go ya gini ki nuki industries usna chwaki dapat apply ya ke CTE henry wat katele ke jing tip yang sarkar kam em hin action ga mem khang go ki mem ke yi le hawi to ite te go arn hi wa ke yi ke jing khniat yang i wa to wa ong sarkar wa yo CTO gini ki karkhana man ki to man yi gi kurena henry chiami wa shibun ki loopholes ne ki jing duna na yang sarkar le hapo department ko per kedin mo yo ki ai baro na kam ki jing kam i wa chiami wa mem lai kam ga an hendrik ni CTO ong gi wo man yo CTO krai teman man go ka wa bi ai ni tidak i wa ki tu CTO le i hap khang no i wa di man no i khang i ka ku khat do hi mem kwa i wa ka te ka CTO ne ka CTE kam go ong mo ka question of legalization man migo man lele ha jan po ilkang i nemar ka ain em cha wa yete wat ka spun ko le batai bha ga yete min bha wa ini ki hazardous industries man ma kani hap ka first schedule yong ka factories act mani yo wad hap ka hazardous process man gole ka very dangerous and high risk factories